Elektrovojvodina će sutra isključivati potrošače u Novom Sadu, Petrovaradinu, Sremskim Karlovcima i Kaću. Novi Sad od 11:30 do 13:30 sati, Ćirpanova 42 do 48, Bore Prodanovića 1 do 7. Od 12 do 13 sati Bele Njive 18a i 20. Petrovaradin od 11 do 12:30 sati, Mažuranićeva 24 do 64, 17 do 55, Dalibora Francistija 26 do 44, 23 do 47, Kačićeva 54a do 68, 47 do 63, Božidara Adžije 10, Tranđemenska 1 do 5, Tunislava Paunovića 16 do 42 i 15 do 49, Tomislava Matasića 4 do 38, 3 do 23 BB, Sremski Karlovci od 8:30 do 13 sati, Jovana Popovića 1 do 7 i 2 do 28, Sime Milutinovića Sarajlije 1 do 5 i 2 do 22. Kać od 8:30 do 12 sati, Save Maleševića, delovi ulica Žarka Jovića, Dobrovoljačka, Svetozara Miletića, Slavka Rodića, Đorđa Isakova, Moše Pijade, Svetozara Markovića, Mihajla Pupina, Kralja Petra I i Vojina Paleksića.